नमस्ते। आज मैले हाम्रो चीफ मिनिस्टर ज्यूलाई एउटा चिठी लेख्दैछु आईजीजीएफ को तर्फबाट। एउटा इलेक्टेड जीटीए को सभासद को हैसियतमा यसको पूरा टेक्स्ट म अपलोड गर्न चाहन्छु। तर अहिलेको लागि मेन पोइन्ट चाहिँ म उहाँलाई जुन चाहिँ इंग्लिशमा चिठी लेखेको छु त्यो तपाईहरुलाई छोटकरीमा बताउन चाहन्छु। Madam, respected Chief Minister, I write to you as an elected Sabasad of the GTA, someone who has seen from within how thoroughly this institution has collapsed. Your recent letter to the Honorable Prime Minister presents an image of a stable and functional administrative structure in the hills. With full respect, that image is completely divorced from actual ground reality. तपाईले इंटरलोक्युटर चाहिँ हुनु हुँदैन, यो स्टेट को फेडरल स्ट्रक्चरलाई यसले हनन गर्छ भन्नु भएको छ। अनि जीटीए एकदमै असल प्रकारले चलिरहेको छ भन्नु भएको छ। तर म भित्रबाट के भइरहेछ यो जीटीए तपाईलाई म भन्नु चाहन्छु। The GTA is not functional. It is not autonomous. It is a failed institution. Just like the DGHC before it, the 2012 GTA agreement has never been implemented in true letter and spirit. Essential laws, rules and procedures required for transparency and accountability has not been framed in the last 13 years. This was not mere bureaucratic delay. It is a deliberate political design to keep the autonomous body weak, confused and easily controlled. 13 साल पछि पनि आज जीटीए लथालिङै छ। यसको रुल्स, यसको डिपार्टमेन्ट्स जुन चाहिँ 2012 को अग्रीमेन्टमा भएको थियो त्यो असल प्रकारले 13 वर्ष पछि भएको छैन। Meanwhile, corruption operates openly. Bhrashtachar. GTA and municipality properties are being distributed for 30-year periods without GTA Sabha meetings, without prior records and without any consultation with elected representatives. These are not governance decisions, these are political transactions. जुन चाहिँ अहिलेको करप्सन छ जीटीए मा, हाम्रो मानिसहरुको म्युनिसिपालिटी देखि जीटीए मा सम्पत्तिहरु 30 सालको लागि बाँड्दैछ। यो गभर्नमेन्ट डिसिजन हैन, यो पोलिटिकल ट्रान्ज्याक्सन हो। For you to claim that region is progressing smoothly under this system is an attempt to conceal the collapse that has taken place under your watch. The calm in the hills is not result of your good governance. It is the silence of a tired people who has endured 40 years of broken promises and failed institutions. यहाँ मान्छे शान्ति छ, पहाड एकदमै शान्ति छ भनेर मान्छे चुबलाएर बसेको छैन। तर यो 40 साल जुन चाहिँ हामीलाई फेल्ड प्रोमिसेस बनायो त्यसमा वक्कै दिक्कै भएर भुप्रो चाहिँ जलिरहेको छ। You have objected to the appointment of an interlocutor by the central government. We understand the constitutional arguments you make, but we also understand the lived experience of our people. हाम्रो मान्छेले के भोगिरहेछ त्यो हामीलाई थाहा छ। And here I must speak plainly, straightforward. We are fully aware of the central government's political timing. We are not blind to the fact that this interlocutor might be nothing more than an election lollipop, much like the promises made to the Gorkhas in 2009, 2014, 2019, 2021 and again in 2024. हामीलाई लाग्छ सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले हामीलाई जुन चाहिँ बाचा दिँदै आएको थियो यो इलेक्सन एसेम्ब्ली इलेक्सनको अगाडि फेरि एउटा ललिपप पो दिएको होला भनेर हामी इडियट छैन, हामीलाई थाहा छ। However, the failure of the GT is now so total and corruption so deep
that even a small possibility of sincerity from the central government gives us a sliver of hope. If there is any chance that central government wishes to hear us and address our long-standing issues, then instead of blocking the process, we should be proactive. Our people deserve a life of freedom, dignity, and political respect. They deserve open doors, not closed minds. तपाईले जुन चाहिँ इन्टरलक्युटरको विरोध गर्नु भएको छ, तर हाम्रो मान्छे यो जीटीए सँग वाक्कै दिक्कै भइसकेको छ, वाक्कै दिक्कै भइसकेको छ। त्यसकारण इन्टरलक्युटरको त एउटा आशाको किरण हामी सबैकोमा छ, यसलाई एउटा मौका दिनुपर्छ। My party colleagues and I, who constitute the main opposition in the GTA, are now seriously considering mass resignation from the GTA. We cannot lend legitimacy to a body that is being run like a personal kingdom and not like a statutory institution created by an act of legislator. हाम्रो सभासदहरू जो अपोजिसन को मेन छ, चर्चा हुँदैछ कि यो जीटीए बाट जुन चाहिँ प्रकारको भ्रष्टाचार, जुन चाहिँ प्रकारको बिग्री बट्टा हाम्रो प्रपर्टीहरू जुन चाहिँ लथालिङ्गैपना छ, हामी यहाँ बसेर के काम छैन, हामी पनि यो जीटीए बाट निक्लिने भन्ने हामी सोचिरहेछौँ, डिस्कस गरिरहेछौँ। We reject the attempt to shut down dialogue before it even begins. We will keep an open mind because we are accountable to our people. हाम्रो मानिसको लागि हामी accountable, not to political compulsions. We urge you to do the same. With firm leadership, regards, Ajay Edwards, Sabasad, GTA. यो हामीले स्पष्ट बनाएको छ। जुन चाहिँ चिठी उहाँले प्राइम मिनिस्टरलाई लेख्नु भयो कि इन्टरलक्युटर चाहिँ एकदमै खारिज गरोस्, पहाड एकदमै शान्ति छ, जीटीए एकदमै असल प्रकारले काम गरिरहेको छ, हामी जीटीए बाट निक्लौं भनेर सोच्दैछ, किनभने लथालिङ्गै पन्ना यो जीटीए मा जुन चाहिँ भ्रष्टाचार, जुन चाहिँ बिग्री बट्टा, जुन चाहिँ लथालिङ्गै पन्ना छ, यो खाली जीटीए मा बसेर औचित्य छैन भनेर हामी सोच्दैछौँ। यो इन्टरलक्युटरलाई फेरि आईजीजीएफ ले वेलकम गर्छ अनि सबै स्टेक होल्डर्स एक भएर युनिटी इन डिमान्ड, देश भित्र तर बंगालबाट बाहिर भन्ने हाम्रो सोच विचार। अनि अन्तमा our political aspiration has always been separation from Bengal under a constitutional framework that protects our identity and ensures political dignity. 40 years of DGHC and GTA experiments have proved without doubt that structures controlled from Kolkata cannot deliver justice, autonomy or self-respect to our people. हाम्रो माग अनि हाम्रो एस्पिरेसन अनि हाम्रो विजन बंगालबाट छुट्टिने, भारत भित्र बस्ने भन्ने हाम्रो जुन चाहिँ भिजन छ, यसलाई दबाएर यसलाई हामीलाई जेल नेल शहीद बनायो नि हाम्रो यो सोच जुन चाहिँ छ, यो भिजन छ, यो हामी कहिले पनि हामी भुल्ने छैनौं, यसमा काम गरिरहन्छौं। जय हिन्द, जय गोर्खा।